Itũra-inĩ rĩa Buguta Voi kaunti-inĩ ya Taita Taveta, muciĩ kwa Mũthuri ti Nyamende Matea gũtũraga kĩhana moritũ agĩcũrania kũrĩa mwana wake ũrĩa waciarirwo na ciĩga igĩrĩ cia ũciari akaumĩrĩra. Nilikuwa nimezaliwa niko mwanaume, afu chini kulikuwa kunatoa makojo mara mbili tu. Afu wakati naenda shuleni nilikuwa niko sawa kuanzia class 1 mpaka class ya nani cha 7 ndo nikaanza kukua na matiti. Ngoona mwili wangu nimeanza kuwa mwanamke. Afu ndo nikawa hata kama naenda madukani wenzangu wakiniona hivyo wananiangalia, wanaona kama ni mwanamke. Muthutukanio itũra-inĩ na kwa gwĩtĩkĩrĩka gatagatĩ-inĩ ka andũ a rika rĩake nĩguo ũtũrĩtie Ezekiel Malengo nyũmba na kwagithia aciari toro. Alipofika kule Kijabe, kwa vile zile x-rays zote zilikuwa zinasemekana kwamba ni mwanaume, ile neno lake ile sindo lake moja liko chini, moja liko kwa juu hivi. Alibadilika mwaka wa alipofika darasa la 7. Lakini walikuwa wamempima kabisa wakaona nguvu zake za kiume, ndio kaenda kumshona. Sasa chenki imenichanganya sini hayo matiti sasa. Kwa sababu paka mtoto anaona haya ile ukana wenzake, anavaa manguo makubwa kijifunika. Are kirathi kia mũgwanja niho mwanake ũyũ ambĩrĩirie kuona kĩgarũrũka mĩũmbĩre-inĩ ona thutha wake gũthĩnjwo mwaka wa 2001 na arigitani makiuga arĩ kamwana. Because ukimwangalia yuko sawa, yatembea vizuri, hatujui sasa shida ni nini. So ndio babake akawa anapenda kututembelea sana. Sasa njuzi ndio babake akakuja. Akasema mnaona huyu mtoto hali yake sasa inakuwa si hali tena. Ona gũtuĩka erekanire gũkorwo arĩ mwanake, ũgarũrũku ũrĩa ũkoretwo ũkĩyumĩria mwĩrĩ-inĩ wake mũikĩtie kĩhĩngĩca-inĩ gĩa kwaga kwĩmenya, akiuga gĩbarũa kĩnene kĩrĩa kĩrĩ mbere yake nĩ kũrigwo nĩ ũrĩa akagarũra meciria ma mũingĩ kũngĩtuĩka mũthia-inĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa mũmbĩre wake gĩkonanie nĩ mũirĩtu. Anaona haya kabisa. Hata mimi hiyo kitu inanipatia uchungu sana. Kwa sababu mtoto hawezi kaa kwa nyumba saa zote anajifunika kwa nyumba. Anataka kucheza na wenzake, anaogopa ataambiwa kuna matiti. Ihoya rĩa aciari nĩ mwanake ũyũ nĩ ũteithio ũrĩa ũkũmũhotithia gwĩtaũkwo wega na kwĩmenya. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene.